Raja, kejar bentuk pemberian Dharma perkurasan di Ausalutna Tupau Nyamata nomor 2 di Batak. Dia tersinggung mengangut di situ di dalam mazhab Naukta Harusuni Raja Nabi. Dia di matong na gaulaya saun Harusun Horota, Sinur matong na tabahakmani asarong nagabi hasagat Horota, Diu matong matali wali asaong nagabi parsuli Horota, hatani ang muli Raja Nabi. Orang masa mendung na dua-dua sitik-tik maslupa bolang-bolang pangarahut na tuksomonibe si panganon do sinumon na pinatupani bonani hasudoni saya gudam ma pinasuna gabi-gabi si horas-horas do hatani Raja Nani mau lihat yang guru saya cuma naik nina dua-dua binuat matopi aku pakai orang pinatakas mahut pina 2 hari asam dia takas do makasado pa ako tutakas naman itong maluman dahil tutakas naman ang titakas ng pagkabila niya bang guru doon titakas ng parawasan tutakas masawaran kami bawi ade Raja Nani adong doha tayo ng dua naman do takas ito di kurba bakasan ito yung kola takas butuhi naman luma bakasan yang bola mamora yang berpanakasi mamura Raja Nani siya jaru akas matutuma buat namin siya po na dyan. Dia nagdudway dahil na mapusikwal guru dinari na uksalku marujung golo. Jala inanami bidaroldo tukwal di ujung golo na. Pikir do maranak, pikir bargol, marpaw bisa nanak, marpaw bisa guru, sahat tu namar nono. Jadi apa nak kami kamu Raja Nami tubuhnya nama nol, nama ulau ada pakarabotong banyak kita tunai dua-dua soalnya masih tak kasna Raja Nami. mau yang gabi mulai tidak betul di mana di maranak di betul marpau pusianak marpau pusianapur sahat nama nol di jalan naum saur batuai guru nami itu dua itu di bawah kamu matulungan dari dua asaro maggabi makurat kalala mangudahon ada pengenapot mau itu dinakuk di matanya ayo asarapot matung yang maggabi rapot manak parke Madutur. ala naugabi itu baru nami diulah kamu mah ada pengarapot nang dohono masongon nairok ni na dua nunga bulog batu di rumah bulunam matong batu di sofa nunga gabi baru nami lupak tuhat naman gabi matok sa luhut na hapta ko para Madutur. Apa ako pag-sisi?
partu nang atuhon ni protokol disoto kami tujuan yang suhudon laho makatahuasi di ulota sadarion abang raja inak suri pada dinaroh kucucu nami di hamuna saluhukna apalagi arino di jumlah dari kanon nama sialan mai di arinok salku na jumodo na tua nami inong nami siap toman ibagasor ima okupaul buru udah dulu amang rasai nak suri pada ia na tua namion di jalodo pasu-pasu na bergas yang nomor terbata takas do na tua namion marana takas do marpuru marpau pusianana marpau pusia buru sahat do inong namion tunamar nono jala marumuro inong namion 27 tahun marhitei mamang razai nak suri pada dius niluan nami aparat yang nauli di bulan narenggano patu bahut adat nago di persaur madraun ni inanami naung jumolo gabion amang razai nak suri pada takas sama nabinir kamu buat tak kami di zon musik 1000 kang napatuduk kami di hatoropon nami kang napatuduk kami di hamoraon nami do dia gabion nami ala iso ang pagugusora nami may magdok mo na dito magkarebata bisa luhut pasu-pasu nam linalo ni netuto na niyo ujudi mo duna asa marhiti namang ragay naksuri bala duksa ano tiyak kapangguraw naung sigurahonon ni protokol nami jom-jom mahmon no lawan gabihani lawan makurasihani laos disiman no kita songon na pasahaton aka adat naubar di perjualan ni na dua-dua nanyon di hamuna salu aka huda-huda nami nak rindu ngatakas sulapik ko kami raja nami alanya kapin patasan ni PPKM na ngaturhon ni tim relawan nalong di lisaon nung ako pa juruhami naking raja nami tersingok diuhum na marsyulo buloban nung ako pa sa kami tuhamuna sa luhut raja ni hula-hula nami jadi ang buli panok toromon no nakatula ruhut parada tuma si pasarong nami ito no siya po parang lupo nami anak ni Sobat Bata si Baby itu 5 Tuan Mauli anak kepung nami Tuan Maulion 2 sekarang 5 opung nami nomor goar dari Jombang si nomor 2 5 opung nami nomor goar dari Martahulu opung nami dari Martahulu anak nasada 5 opung nami nomor goar opung Pulau Batu opung nami opung Pulau Batu anak na Dori sekarang mai 5 opung nami nomor goar Aparasi dari lo aku opung nami anak si nomor 2 5 opung nami nomor 2 opung Jumorong kami mah suhut siya bulunan tinok pada opung nami opung nami si nomor 3 5 nomor 2 opung raja tihok bunda roro na sinda siya buka tampahan daligi iya opung nami opung Jumorong anaknya sada 5 nomor 2 opung Sihuala napak julung anaknya opung Sihuala sada 5 nomor 2 opung Siadan napak julung anaknya opung Siadan sada boruna sada borunai 5 opung Raja Huta nomor Huta tuntap bulun gudo anaknya nakik sada 5 nomor 2 Raja opung Simora Siahan nama ngarap borune Rajai boru tapu bulun siang lupang tahun taruhu opung nami opung Simora anaknya ono boruna 2 borunai upang utahami may tu tapu bulun padia boruna si pay 2 upang utahami may tu si matubang padia anaknya ono mira sa nami siya kanang 5 nomor 2 opung Simulana nama ngalap boru Rajai boru tapu bulun gadilo opung nami anak si nomor 2 5 nomor 2 opung Sigiba nama ngalap boru Rajai boru tapu bulun gadilo opung nami anak si nomor 3 5 nomor 2 opung Siadan nama ngalap boru Rajai boru berdiri
Jadi lo kepungan yon nyoma anak tua kon pinopara. Anak sinomoroba iman amar kuat opu rasa nabiku. Nangang anak buru nerajai buru pardiri. Oma opungan yon namar rucon pinoparo tuinanami nasaul mador. Anak sinomor 5 iman amar kuat opu sengganon. Nangang anak buru nerajai buru kapubulun hamima pinoparna. Anak sinomorono iman namar buat opusi wala na baduahon na anak pur narajai guru tapu bulon di soto pinoparra angkinami di matuparan opusi wala ia opung nami opusi nasak nabigu anak nga 2 boruna ono anak nasiak kangan iman namar goar opu ngalajar nangangalak buru nirajai buru pardini buru tapu bulun, buru 5 juta, dohon, buru nabi 70. Anak si nomor 2, iman namar gor uputumiar, namang alak buru nirajai, buru sianibar, gabido akopung namyo. Buru na kimono, siak kanan namar gor may nanisilan, martuta may tutapu bulun, si nomor 2 natamar martuta tu sitohang, si nomor 3 na seorang marhuta mai tutapuna pangaraji si nomor 4 na sapar marhuta mai tu samosir nai si nomor 5 nai Regina marhuta tutapu bulun si nomor 6 na sosuharo marhuta mai tu sialima iopung na iopung mangalaja na mga anak bur rajain na buru pardiri buru tapu bulun buru 5 juta buru na 70 anak na sia buru na 5 anak siakaran ima namar 2 opu manaring namangarap buru nerajai buru na 70 ima nakin bola tulang nami tulang na 70 na rosiar ladino jara omma apala no torcon partinoktaro tu ina nami na sawar madua anak si nomor 2 ima namar 2 opu tabos namangarap buru pajaita gabido raja nami anak si nomor 3 iman namar kuar opwartia namang anak buru nerajai buru na 70 gabido raja nami anak si nomor 4 iman namar kuar opusi hoklam namang anak buru nerajai buru takubolo gabido raja nami anak si nomor 5 ima opusahat namang anak buru nerajai buru 5 juta gabido opung namyon anak si nomor 6 iman namar kuar opu marliat namangalak buru nerajai buru 5 juta anak si nomor 7 ima opung nami namar goar opu jumongga namangalak buru nerajai buru sianibar anak si nomor 8 ima namar goar opu lili namangalak buru nerajai buru na 70 anak si nomor sia ima namar goar opu binahar namangalak buru nerajai buru na 70 boruna nakim na 5 raza nami siak kangan ima namar goar na ibuturan marhuta may tusitohan si nomor 2 na boru nami na yaspi marhuta may tusianibar si nomor 3 ima namar goar na managara na mangara marhuta may tusinaga di talibi si nomor 4 ima na boru nami na ebe marhuta tu samosir si nomor 5 ima na boru nami na margoar na ibarisi marhuta may tu siganibar ia opung manaring na pangalak buru ni rajai buru na 70 anak na 2 buru na 3 anak na isya kangan ima na margoar opus suadu na mangalak buru ni rajai buru na 70 oma abala pertarumain tu inanami na sawar maduaon anak si nomor 2 ima optu jongsa na mangalak buru nerajai buru tapu bulun buru na naking tolu ima iboto nami na tiomas marhuta tu sianibar badia si nomor 2 na tiumsi marhuta tu tapu bulun badia si nomor tolu na lubu marhuta may tu sianibar lubang dinabian Opus waduon, mangalak purna 70 anak na tulu, buru na 5 anak na siya kanan, ima na margoar optu pasaoran
nama anak buru kerajai buru na 70 gabi lo among nanyon abang nanyon. Anak si nomor 2 ima nomor 2 Opupau nama anak buru dirajai buru utajulu ima imong nami nong postang ngagaba ado anak si nomor 3 ima Opujepanya nama anak buru dirajai buru silitonga buru na makin 5 siya kanan Opuke siya marhuta itu penjahitan. Si nomor 2 Opu Raja Marhuta Tutak Kubulung. Si nomor 3 Opu Melinda Marhuta Tusiagian. Si nomor 4 Opu Natalia Marhuta Tutak Kubulung. Si nomor 5 Opu Putri Marhuta Mai Tutak Kubulung. Jadi anak tinoparo ninong nganyong ma tumakas ma anak nami patol hasoca upasahan kami mapwa. Ya inang pangituon tubuh ini tanggal 12 bulan 12 tahun 1912 di Lukuan Dinangan. Umur kira-kira 6 tahun masuk pada inangong sekolah rakyat di Lampung. Tamat sia sekolah rakyat masuk mamse tuh SKB Labuti ini mengajar ma dan buat-buat namion di Simare-Mare Jaya saja di dalam se tu Simare-Mare Jaya 2 di tahun 1992 marhasohotan madai namon lot dalam peksa tugas syahat siya naik bulun di bagas kuat tado di basa kuat tado anak 2 guru ono ya anak siap kanan au sendiri mah pantas syahat mengalap guru dirajai guru angkat sia sirikala di bahasa waktu anta do dihami anak 2 guru ya anak sipai 2 imang itu Rahman Syah mengalap guru dirajai guru silain siap porsia di bahasa waktu do sada anak bawah ya guru siap kanan di siahan dinahuta maun tu si hobi tulit tong di huta di bahasa waktu do anak 5 sadang nggak marah sotar rajana mengalak ia boru sipai 2 ima repida siahan pinahuta maon tumarga siagia siar monak dolo di bahasa waktu hatta do tunasida sada boru ia boru sipai tolu ima jenderi siahan dang doge amang raja mahasomutan nasinya turangyo boru sipai 4 ima sartika sihan pinahuta ma keluarga hasibuan tuhuta tinggi di bahasa waktu hatta do tunasida boru tolu hela sada pahokku sada nunga marhasohotan sada boru ni iton tumarga sianipan jala sianon ma marnono na tuan panamio boru sipai 5 ima marline boru siha dang dope marhasohotan atau raja dan sorry pada boru sipai yono ima endang boru siahan pinahuta mau keluarga manurung tu porsia
di bahasa-bahasa hotuata doa tunasida anak dua guru saja. Jadi penguma peparan dari namon anak dua parumai dua guru ono ela opat pahok usia anak opat pahok usia guru 10 opat nono saja. Jadi penguma sudah peparan ini tua-tua tolu halam. Aman raja enak suri 2 minggu dah lewat songonam kurang manusia kesehatan tinggal tua-tua. Sampai tanggal 2 bulan Syai merujung mah Orunina 22 jam 10.05 sore. Jadi tutup usia mah nggak tua namion walau 20 tahun. Ditiki ngolonina tua patut lo adon nah kurang lobi di papahengan do di bakarayon ditikion kami angka inoparra mangidumam uamu amang raja minas sorifada soalnya mah jujur golu di dua nanyo di pasatan mau lihat tengok di utah dari Jongkar sudah masuk Palibatan adong nasib badigi Duluan na hormat dua. Ini tahun mengajar kami semenang orang ni protokol nak kiningan. Otik nama dohon kami. Bodoh parno kami hidup kami donakin. Jujur molo ni dari nang hormat dua. Di paparan na sohotan gabi. Mangido kami kamar nama Palibatan. Mangkiak di Tomos di kulinari di Daimon. Sirokak di Kordini di Bodokku dan juga di Dominata Pia. Dia tahu apa baparan ni dan jodoh maringan. Usina dabotan. Jadi oke sulit ni. Kalau di mata kamu di sana, sohan mau diubah. Wah, kalau terdoani, itu kontangan saya dokter. 5 bulan. 5 saat puasa, baik kamu. Bersedia saunan, dia seperti saunan, azan, satu kopo. Sami, aron nak kini 5 juta, ang giduli nami, do utaga. Saya bilang saya sobari. Do sauna pasar hasakon, do sauna. Tahu sudah mah di duluan na sa apa? Do duluan na sa matua. Kali dia maju najong sakul marata, terus maju ni napurnanya. Nagagawa ko natin sin maranak sin pagpuro marpo siya anak dia sa marpo siya pur. Nakami di siya pa sa sulaw muna. Nakasato natakaw niya sa pasto ako na ako paran ni napuro namin yun. Asalamat sa natin nito ay bergawan na tiyang minuto, bergawan tiyang isobo. Nung nagawin na puro namin yun, siyang gabi mahamot ako paran na kanagposo. Asal pati ko punyur major tapian, marap dunia may hamus sa loob na go paran na puro ng mga langka. Isina ako dapat ang pasaurian ako, may pamamangan. Magkapos kami, kasi ang madihami gotang mula-mula, gotang sopa, gotang inangalian, gotang inagawi, gotang isidagaronan. Kalau mau malu di sini, tiro tasanan na yun. Baris kedua, baris ketiga, baris kedua, baris pomarto, baris pomarto.
macam pesan pasang-pasang. Oh nah, di mana nang rupa saur maton na baru nami nang jumono saur maton. Ya na baru tu takas aturan di ngoluna. Nang macam tu kalau di video, na atur maranak atur mardoru. Marpahu pisanak marpahu pisah baru. Jala sahat tu namar nono. Sada bahasa tuk selamat tangor tu dewata. Na patut detok selamat delota. Anggiat dapat yang musuh tu keparang nai. Lo bisa nang jana buron. Sika jamur hatok jual naron. Jana sitoro keparang. Karena kasih hamni dusboro hamuna. Didos ni tahimuna. Dina lau patu pahon adat nago. Nahobar tukar saur monitor nagoron. Ako daw mo na yung rohono sa katan ito na wadok. Asa balitak pagabi. Odoran na sa duwan. Hari ini sabi nago parang ito gabi. Ay takas dohamu huda kami. Dalam ma musik na bitui. Badaw ma gadi. Guru, iya. Mariban organisasi do ada-ada. Iba solari do sibat wani guru. Seorang Kokodo si Baimaon do si alusan. Mungani sok kami no ekson na jinomu. Boru na tua, boru na poso, si matuani boru bere do ti bere. Tu amuna hula-hula nami siahan. Molo tersono pereganami kehadiran nami di persaur matuani inatanok saur matuan margawai nama rata bulu nate. mau lihat ya Bang Guru, mau lihat. Takaso huwag huti utami justru ngolu napinato orang muna wana na suhutan nakingan at orang di ngolu na inatanok saur matuan at orang di ngolu na di dalo rotu pal na di portillo titir na maranak titir marboru marpaho pusa nanak, marpaho pusa boru, satu namar nono. Amang koranya suhutor, jangan hagogot, hasakabota, nakagota. Sadok, asidot, holong na siya na matari-matari. Di jalo, inatan na oksor matua, tupel at dorang di ngulunay. Kakas, pinatorang mo. Iya anak ko dinasari, nanta sari matuon, saratu partikian, saur matuon. Adong dope naso marhasohotan apalagi klub. Ramar kami yang mahita tua bata nomor 2 de bata. Anggiat kilor kondulot tadi bakat skenario. Di main ni naso marhasohotan ni. Saya dapat surok kami ke dina 7 ngaron. Pas masuk nama taraga inata sori bare no humalium numaron. Si basa udan nama nomor 2 de. Uboto kami dakas. Inoparinata na oksaur matuon. Kurang do di tano perserahan itu dohono nama nakurat tano-tano rangging masih ranggongan duk beberapa pada udah anggota ditai hot mama dohono nama soal mengudung hata nama para pertikenon engkau do batu hula bain gorogani solu ora kami humar hula-hula saya torok maribur mahami koparan di bawah pada nami Mau lihat. asa pasir wakta kangro upload tak hula-hula nami on adorak supahir wakta kami amang marta kitanya majolo damang alu dabang do tuamatan maso binola gutur maso binar 2 asa manor tor hami rablo hula-hula nami ay damang kami hami kodang mula-mula ay mar mula do gabe mar mula la hora laos maro damang maso kodak sopai asa usap bahagia amat taraga nata sori pada nahumaliam nahumalohon lawas pada ulang matu kodak tidak karonon ang dia tujuan dari on dapat ada kartu pinop parinata nauk sor batuon
laos pada undang tu kau nama liati asal lihat penggawean lihat perhorasan laos pada undang mah tu si tio laos lima dot hatatana paidan. Ima nasiyon pagulani huria suak songonema nak ale-ale ni yang akon nami nasiyan SMK Baligi dohot pemerintah setempat isom mamu raja nami Sian para nuri huriata sian hakai ke si mare jai dohot mai sian inatta para Kamis dohot para residen Ima na marsyala ala dongan ni akay na taon do na guru nami na sorma tuon pinalaw kami do siguro na guru nami yon sok-sok alin akni ako paran na pinalaw kami do siguro muna karena cuacuan ala na boleh berek kami manang na 3 tahun nang marsahit na gurun sa verduhamu patuloy-turehon bang urus na guru nami yon silang puno ang magkahinarungan asal patitok kujul tabiat marang diri ang kaya sa luhod na ako para nagpura namin ng mga lakka na mga luluy mo no sila no pare isila ang tutula ko ng personya anong patarot na matutula ko ro tingnan na pare na pasatak pinani sa doktong mahamo sinulungan ituhan sa hatong makay na pura namin sa tigaligay ito ay purun naksawarari pa hindi mo ang parmusik namin ala na ba ito pa na parang nagpura namin kahit yan mo pagkukusarat ka mangilutang yang kiamat taribata asa kaya manihami gandang mula-mula kontak sobak
godang nagabi, godang nisjagaron on, tisiki tila sa kanna. Aray makatan ito ang mga marulupulot at dikina na ito. Gabi magkabit. Partiran na dua-dua tak pubulur. Kerajaan kami upung doli. Molo tu kupado muhami be na mga itu partikian be ita sabar mamu. Rakma do hula-hula do pusilasat perdiri. Hula-hula do pemangalaja perdiri tak pubulun 5 juta na 70. Rakma dohot bona tulang nami. Razai na 70. So kanima Panginoon nami. Oh laos rakma dohot hula-hula na marhamaranggi na 70 dohot silitonga. Roma muraja nami. Sa hula-hula naman. Kapora di bawah mana? Itu kan jisi, terus terhaka dan none. Hula-hula ka. Lasima dohot sa hula-hula pangarasi. Oh betul lah. Saya Kayak kau betul lah. Ang pak nanti dulu. Sebentar. Iya. Oke. Jadi mana ada mah? Kita umat lah. Jadi kita orang minta berapa terus apa? Oke. Tetapi kurang lah diluluan nah tahun betul. Okos sinelaw jojo sedusa. Gari nak sarpui. Minaro mere kue kolon. Aboton nak sarmadua motokku nang bertang di bawah nyaramanok. Di sini maharo nami mere. Mere tahu? Dadang dosyahan. Nak tidak dikon ni di motokku nak sarmadua. Di Bangilor aku mere hasian. Homa tadi betul-betul selalu angkam jim, ibotong rem, selalu keluarga nanti tinggal di batok kota kan. Jadi, soal nirokon ni dua-dua orang nami, munga berkat yang di rumah, berkat yang di sobo, munga gawe batokku, nauk saruma tuang, uga biama mu selalu nak kami mereka akan nauk koso. Sa tulong itu ya. Munga sa, boleh tanya apa pasal suatu amu nak selalu kosoran di batokku. Esok mereka selalunya, cuma no panggilan, cuma no parorasan. Aman. Hula-hulanya anak nami aman baul akak nasa sirikalam. Hula-hulanya anak nami aman yanre silain nasian osea. Marbosir mai di na baru sungolu na boru nami na burjuor.
molo sasalau di Januari 2020 jong-jong dohami di pogun ni alamanon laho mampahin adat nagok tuamang boru na hinan na urjui rak pamula do amang boru na hinan rak dohot na boru kon pamula di Huria pamula di Pamaret guru pangasari nando honorato panidot tua kantamar tua debata di hamuna kana marhamarangki asa masih aminam mahamuat toks somol lapak di gaul masih tukul-tukulat somol suat di dunia asa dada pamula ni amang boru nahinam rap dohot dan buruon nanaik kapataru kuingarang persabok kinani hai dilokon na tua-tua bogas di pagula siap pudino bagak tidak nunga baru sunggolu amang boru nahinam somonina dan buruon asa tarida haulion minani ulanai berengon mai siap pudi tima akka hasa daun ni rohamuna akka minokal diusaha hodo par telepon alai ngahal nak buruon minai hodo yang besok alai Tuhan tama nama ngaramoti Tuhan tama nama masu-masu ibana asa dekat persikolahanna boy puse mulak ke Indonesia di bagasan Lasmiro jadi di hamuna naik kuna dua doho di kotok kuna orang dakluk naik di pasu-pasu Tuhan tamakan dan diulah di tangan doho pikiran muna asa tujulan nariong asa balita pagabi mantok tumadol sitaruan hari muna mantok saluhut nagabi molo denggak kamu masih paulu-uluan tuwali batamay tujulanon di hamuna saluhuna sokoninang hamuna angka pinoparni amang burukku na marhamarangki sadama hamu tuduruk sadana tuturuan atakihan tatapan pinasaan ma tuhula-hula na marhamarangki do marga angkat lasabuan jolo sahali tapasahat wa mata nomor 2 di bata na mga lehon tiki na mga lehon usaha muluan ang ipasok di hitaon Boy hita baro-baro pakeni na boru na gabion. Kopam matutusi pa imaon jauh-jauh si alusan di kopam ni hamu amang boru nami do hami di sinor hula-hula muna. Namar siala mai dinaung saur matua na boru na gabion. Na boru na gabion di jalo do pasu-pasu ko honan siya namatta na matua de bata. Nabar jolo sahali si kajang umur na badua hon si toro pinopar dinir do maranak dinir marboru marpahok siya nanak, dalam marpahok siya boru, sahak kuna marnono. Ang Panginoon at kong tuamata na matua de bata, di kasi sorat kong matujulan na lumobi sa pangkuparon ni na boru na gabion. Kasarabok di hamusong nilok di hata ni na tua-tua. Ya bolog batu di rumah bolonag batu ni sobo. Nungagabi na boru na gabion, kami hugabi kumabiyan, mahamu paparan na napot. Ako hamu na naman mulahong adat, manipuli ari-ari ngolo niya na boru na gabion. Dapat tu bila hari silamlah huru-huru silamlah mai toba amek-mek tambah lumut-lumut to nagoda sudelo marlas piroga alamo mari hamu song nila ori hatani na dua-dua balitang magagabe baliga doang ko tinabot-aboan hari ni hamu paparan na magabe ay dengkado hamu bila kami mas di Paulo asal masalah sinog itu hotean masalah dia di nauli di bulan na dengkado jula kamu ada karena apa to pangarap to las piso pertuan na andong manual raja ni lumtu to kasi majujung ni na borwon sahak maju malo panggabean jangan sahak maju malo parkoran
Pasigap tulang. Pagkatayota dorang mulu ni naborod jam bulu tarot na bulu baru mulu itu kan. Malah berpusu dia mata nomor 2 dia bata. Ubak kilalau kami dulu jadi pamatang muna. Dung dia lap tuhata na boru inokta na burjon. Alemar pos ni roa kami tulang muna. Dan gabe itu magora isu dia lo jadi daging do pikiranmu. Pasu-pasu ni Tuhan itu hamus aluna komparana. Mulu tok kamu masih katuk tutuhannya. Semua di dok niak karena toropi perbuin horong bisa lumutna. Siap mulai mamuka dok natuari bedi parmopona. Satu saja rejar tok kenari. Kata rota ma inang letu jual dengan apa rejar pasatok kenari. Nah berjurus sehari sian atau aku. Aku sendiri secara pribadi. Di hamuna sian na bulun na besar. Tangiru hamu dia kahatan na jodoh. Unuro di kamu na ulau di parsaur sari medoni na porpula burjo. Utamiho di saluhun. Pangiron namin tutudal anon na borot na kataro. Magkami seorang mahita dolar ke saluhun. Asal abad pasu-pasu hita sa Tuhan. Dia una Raja Siahan. Saya dah mengipas nama. Asal saut songok pangiduan di Sipai Walunainang. Apunan si bagan di mari dulu nama tutup paking madu horas mahamuna sihan na bolon na marang-marang di maulan na didikot tujulan narion horas tok-tok masuk na marang na atur sa pasatami dia kahatan na uli pasugabi tu pamuran namion baito marhusip sorok di marhusip na morabur tapuji ma Tuhata labok pangalian ni Tuhan di partikiano diario nungga di batuan tamuna kaya pinukan ng putas jolo-jolo tubuy tutur di paradaton ima di parsaur sari maton ni jojo tong-tong ngo sakun marata di atas majujungna na patuduri di maranak di marbur marbau pusianana marbau pusabur satu na marnono mula ti maturan belitak bagabi magpunta kastaruan ari muro gabi lut akabau punami merutak kasamuduk masih paurun si matong di burjuri na borodono purbeata sa song ni dok ni pangilan na jojuan saritan ni binasa matuna purat tanah-tanah Todi mina borong mula may tutuhanin na punasa daging nay manotong gabetano. Buka jodoh saya daw ba?
bor ko na burjon. Tama sa Panginoon putas jolo-jolo tubuh di komen na ngiring-ngir. Bulong na ito ng rata-rata. Hara na ulit na kapasukan may salong na. Asima rohan ni Tuhan. Pasauton mga mata na matua. Tutumin na doon tiyo sa ranilose. Hara masukan may salong na. Sa unang may mubay jala. Unang may. Parpangan malarat tuta. Tungong baradong meron ti jabu. Pasukan may na ulit salong na. Di pasato mo. Jalo umay. Ako mo. Jalo waro mo. Ujak hot marto ni jabu. Adong ito ba din namin dia masih obar atau si asabora akan aturan ngol pasato uros tu bebera nabion. Kalau mengirim kodok